Nisuengpa sa Kantico Don Bosco Media Network konim traksua, anga Alicia A sangma na singmang na daling koborang ko para katenga. Katsa bichongrang, All India Trinamool Congress AITC ni National General Secretary Abhishek Banerjee tura o na riba. Drugs Badingipa ko Bhoi o mamat na. Chigmukpa koborang, Principal Salo Garo Hill Sona All India Trinamool Congress AITC ni National General Secretary Abhishek Banerjee skang gapachang na turo na sukbaha aro uni salgni na dunganyo wajinma na tumbimungani ko ba ungatangaha. Yo tumbimungani ko Scuba Salo New Tura Playground no ungatangaha aro ya tumanyo AITC ni National General Secretary aro MP Abhishek Banerjee jilma na akan prakani ko takanga. Principal antam chibara AITC ni office ko tura ni titing aja o kulyo na nga aro ya office ko kulyo nanyo wa TMC ni Chief Minister na Meghalaya adok ni Gacham Chief Minister Dr. Mukul Sangma kumunge donang jolaha. Meghalaya Police Kubar Prungwalo Bhoi ajani Police Station ngogpa Mau Daron Saiden no bus bolse MN01 AA 0484 ko dong tepati am sandian ko dakani jaman niamgri padang sukat kepa drugs rangko gongkro chibri mangni geta ko manaha arun baksa na sakata mandirang ko ba Rimma ne khobor ko manswaha. Bus ko am sandiani jaman kejisa point Sochet ponga pekkepa bustu ko sabun bikap ke rechaza sot ponga chet mang ko manaharwani dam kro chibinik tawngachem. Rimma man parang Saddam Hussein, Iqbal Hussein aro Rashid Judin nga wamani ko sa konong pa pulis thana o case ko se katahani khobor ko manswaha. Yan dal na khobor nga ni suweng pa sa kanti kon methela.